Take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet leave the ground, hold my... Good morning guys. Tumpa mong today. Ano na? Time is 7:47 na. Malakaw na ni Dada si Jaden Sky. Mag-summer class. Tara pa, ready na ko pa. 7:47 na. Uy, 7:47 na kuya. Tama na suko. Nag-storya lang. Ano na nag-suko. Pagbalik yan ni Inupod. Na late na ka. Kaon ko siya. Happy yan sila kay ilang sundaan kay bakon. Gamost ang camera. Nina kay Teacher Joyce. Mama. Bye-bye. Tulog po sila. Bye-bye. Bye. Love you. Yeah. Phone vlog. We're now on our way sa watershed ni Daddy. Are you okay? Sleepy. Pero dili worry. Yeah, normal ra lagi. You're okay. Tulog pa si Ida pag biya na mo guys. At 8 ang schedule. Angela, ito po siya kusi kedua Angela. Mama, aku malinji ba? We're home guys. Mama, it's cleaning bed. Yes, it's clean the bed. It's someone ate. It's ate. Wow, very good si ate. We're home people. And balik pa kami ngayon para punta sa doctor and get the result. How are you? Fresh na yan sila. Naligo naman itong mga lablab ko eh. Mama, Apo. pwede ko mag-uwi. Maya pa yanig to ha. Hindi na. Kuya Jaden nasa office. Nag-summer class. Di man. Where's Daddy? Mama, pwede Where's ko Daddy? mag-uwi. Opo, as Ate Ella ha. Nag-guide ka na, be? Ikaw ka? Busog ka? Di man. Hindi man. Hindi ka nagkaon? Ha? Chubby-chubby man lang yung face. Where's Daddy, love? Tawag. Na-work si Daddy? Where's the Daddy? Hi. Balik ko taas na. Na. Naman. Ako na to ulit? Ako na to ulit? Ha? Hapit na ba? Lugay pa naman. Sama na. Nagunsa ka? Si Angela nasa di mong gi-play? Yapak-yapak mo. Yapag-yapag. Chubby cheeks eh. Tiwag kang tiyan. Tawang yun. Hindi ko gusto. Mama man.
Ano? Diday. Drink lagi na si Angela doy. Niya. What happened to Angela? Naiinis lang ko guys. Nag-skirt ko tapos white top yan. Mama, wala na ako. Magbalik kami sa clinic karon. Ang result man gid 2 hours pa after 2 hours so after na makuha ang result diretso namin sa clinic. And biyaan sa sila ulit. Loading sa cellphone. Bye-bye, princess. Bye. I love you, man. Kiss mommy. Mwah. Love you, not. Bye, Kuya Clark. Bye. Pwede lang ko monitor. Depende, ha? Kung man nigidin. Magkaon pa man mo. Dala. Dala ko cellphone. La, mula ko sa may balik, la. La? Wala ka sa may balik. Amo. Kuhaan po na mo result. Ini na isa nice. You like my suot? Kuha na po mo resort? Kami result, tas check up. Init din, ha? Tara lang ta. Magbabay ako sa kuya din. In the car. Nagtara mi guys, kainit kayo. Wala na mahal diesel. Kami lang duha, wala kids. No vlog. Data tubig. Yep. Okay. Bilan na ng camera people. Kami mag-vlog sa clinic. Update na lang maya. Diba dadi? Yeah. Bye-bye. Dada, mama. Nasa office. Si Kuya Chicken. Nakabit ko sa office. Yung ako. Ano naman wala ng sleep? Daddy, ito kasi mong bebe. You can't let this happen. Daddy? Ano si Daddy? Stop. There's only a 0.0000001% chance that I'll survive this operation today. But there's no chance that I'll survive the illness. I tried. Morning guys, and wala kami lunch. Alas 2:30 na. Magluto po kay Dada tapos ako magluto po sa kuha. Hindi ko nyo makita. Anong mubo mo ito mara? Mukhaan mo yung mushroom, te. Huwag doon ako ning duha kay... Mukhaan mo yung mushroom. Sana lang, eh. Ay, wala ka ba naman jugay ka pa. Uy, kamilit lang, be. Wala sa iya sa madali. Kung mo ko'y gusto ko. Ako, lutong na po akong pagkain. Tao kasi Kuya. wala yan. Sabot. I need a little weed to fall asleep. Not a big deal, just helps me breathe. It's okay, I work it all out. I go higher, higher so I don't fall. Been the one's never going back now.
I'm sorry. Pagkama na kayo ito. Paslong mo eh. May man. Hindi ko na ha. So, imong vlog sa bandam, kaya tambo kayo ko, dire nga vlog, kaya payat na ko. Lang dyan wahoy. Oy, ako ang gisapukitid ang isa. Saray ko lang ito lang. Saray ko sa kayo, guys. Ano man baba sa ba? Wala na kong chingot! Ay, baba ka na. Dali. I'll never calm down. But I look at myself at the end of the night, try to dig deep, but I find gotta put between what I take, what I need. I can see it in them, what I don't feel in me. Yung lunch ni Daddy, stir-fried okra with chicken, and then iyang prutas kay mango and kiwi. Ang iyang rice kay white rice o adlay. Tabangis ako hatod, ate. Adlay rice. Crispy na mushroom. Ba't kita ba ninyo? Basta ka na, crispy na mushroom. Anta. Si ate nagkaulan sa All aslong. Aslong? Natulog sa mi, guys. Nagkulay sa mi, guys. No. Tulog tayo? Tulog tayo, Ida? Hmm? Tulog ka? Dali. Dali, mami. Dali, isa. Dali, isa. Hi, guys. Bulingit ako, guys, ba? Kita ko. Kita ka? Bulingit. Ayaw ka. Kita ko. Sige na, magtulog sa ta, no? Magbabay sa ta sa guys. Bye-bye. Hello guys, it's 6:46 p.m. and kanina namin nagbata ni Ida guys, pero late na nakamata 5 ata. So, na po yung late na tulog karon, but nagkakaon sila kasi atin naghungit sila karon. Pero wala pa di eh. Nag-chill-chill pa silang tulog. And ako na niibutan sa cabinet kay gabi wala na ako na siya nabutan. Nag-moist ang camera kay init sa gawas. Tapos bugnaw sa kwarto. So, wait lang. Balik ko. Balik ko. Hello! Hello. Balik ko. Ano mag-away? Sige nga. Sige daw, Kuya Clark. Why are you here, man? Uy, magkaon naman mo. Mahilo sa ta sa kwarto, guys. Before ta mag... Ito magkita na ako. Feeling taas imong mama. Before natin, basta ang mga napulo. There's a knock on the door, I don't try anymore. But maybe when I'm older, I'll go cross that border. I'll go cross that border. Everybody tells me their problems, I don't really mind, I don't stop 'em. It's fine, you can put it on me. I got time for all your issues. Carry on so they don't hurt you. It's alright, I'll take him on me. But I look at my Mama, say kay puti na, Mama. myself at the end of the night, try to dig deep, but I find gotta put between what I take, what I need. I can see it in them, what I don't feel in me. There's a knock on the door, I don't try anymore. But maybe when I'm older, I'll go cross that border. I'll go cross that border. Oh, no.
Got a border between what I Update, 8:17 p.m. and I'm done. Pero, prepare lang ako ang bag ng ni Dada for tomorrow sa gym. Extra t-shirts and then towels. take, what I need. Mama, man-ice-cream ko! Mama, man-ice-cream ko, mama! Mag-share lang sa kuya. Basta man-ice-cream ka ba? Sige na. Kaya ba sa taas? Sige na. Uy, kat-kat-kat niya. Uy, kat-kat-kat niya. Mama, ka sa tiso? I can see it in them, but I don't feel in me. There's a I-off na ko. Uy, para di ka makapatulog. Igit kay ka, 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 igit kay ka. Bau dupul si Ida. Okay? I don't try anymore. But maybe when I'm older, I'll go cross that border. I'll go cross that border. Peekaboo. Bumuhag. Dada's dinner. Papaya, kangkong, and air fry na isda and white rice. Daddy, your dinner is here. Okay na ba na? Walang hinipos? Bye. Meeting ka? Yeah. Dalawa na lang mga bata. Okay, bye-bye. Bye. Yan na, good night na. Good night. Good night, everyone. Thank you so much. Good night, Mama. Good night. Mama. Good night. Love you. Teleport. I love you. I love you, Mama. I love you too. Kuya G din. Mama. Okay. Good night. Good night. Ano na tayo suga ha? Dahil nahiga na. Ako. Okay. Teleport. Mama. Sige. Papa. Palong na. Go. Sleep na. Cross that border.